Lapaw. Barangay Ginawa, Ili, Tiwayawaya. Ikablaw, mi sinalamis nagsapa. Na kayo, bagbakit, anak ka jacket, ngayam na ka miniskirt. Na kayo, alalakay, anak Amerikana, ngayam awan met, kwartana. Pagbaro, nagbangbanglo, ngayam saan na nagbigos, di ba ka Domingo? Pagbalasa, nga naka-make-up, ngayam saan na nagtutbrush. Nagiti balo, asaan na gwapo, ken nagiti baak, medyo napintas. Upting, agmukmukat, ketag sore eyes. Kakay amin, darasan nyo, umasideg kayo. Ikatay nyo, dagiti mukat nyo. Ilukat nyo, dagiti matakyan latayag nyo. Ketenggan nyo, ti istorya, dagiti binatayo, nga isuda from the right corner. At may isa nga asawa, kaya anak na. At alkan siya nga anapon no ti barya. Naggraduar ti Bachelor of Science ti Organiko pa nagtalon. Iso nilakay ansip managamiri. From the left corner. Ada jay Saudi Arabia ni Melda nga asawa na. Nakakakan na ako sa akin istiso abaka. At abang account na ng awan deposito na. At abong galo na ng naputed met ti kuryente na. Nailet pas na ti kurso vocation na ti panagbalsaman. Iso nila kay Marcos pasurot. Nila kay Marcos ket kadlaaso ang pasurot. No anya ti baga ti amo na isut aramidan na. Saan na usare tinagaroy nga utek na. Anyaman na siniren ni Principal pumantay iti pagadalan. Ang bayad adagos ni Marcos pasurot. Tawagan na ni Garciliana kapsat na Danjay, Africa. Hello, Garci. I am sorry. Ang pawit ka ti kwarta. Tay kaanakam at na kontribusyon na di eskwela. Ang patagder da kano ti punerarya. Kapsat Marcos, saan ka madanagan? Tay balikbayan na kapsat mo, ited ko amin na kayat mo. Pauitan ka pa'y, gatang mo, tilungon mo. Sila kay Marcos, ket mahilig nga agpabungga. Nagpasken, adu ababoy, ti parkyan na. Awisan na, dagitet ka kamina at bisita. Awisan na, dagiti konsyales, ken kapitanes. Awisan na, dagiti balikbayan, nagpapautang. Awisan na, dagiti kaskilaan na, ti galyera. Awisan na amin, ang manager, ti punerarya. Baring malibrento, ti balsamar, ken pumpun na. Nila kay ansit, na simple, ti panagpasken na. Agsagana, ti adu, abatso, apapaya. At awisan na amin, nakalugaran na. Nila kay ansit, nasiget, ti panagilangin na. Arakupen na amin, abisita, at umaray, pasken na. Ang runa, dagiti babakit, anak ka miniskirt. Nudagtuma, agket-ket, dagiti babakit. Gaputa nila kay ansit, ket mahilig met, ngagkis ito. Nila kay Marcos, ket magustuhan na, ngay lapon ti butos na. Ilamo na pa'y ti butos, kay dinapay nga apong na. Kay naglakwan ti butos na, igatag na, ti papaitan na parya. Ang pulutan da, kinibungbong, ang kumpare na. Aging ninungda, aging gat, makartek da. Makartek da, ang kingkin na tawa da, ngawan, ti gap-gapuna. Nilang kay ansit, saan na ngay lako ti butos na. Nadagatang ti butos, ang mapansadyay balayda. Pagsawsawan na, akaslatay makiap-apa, bakla. Parang hindi lang kayansit. Ang natulos, ngay lako ti dignidad na. Uray pink, adwang ti sukat da. Nila kay Marcos, ket membro ti Couples for Progress. Nagaget sa kontribusyon na the meeting sa organisasyon. Ngem timan saan namet ang maramanan ti imported nga arak. Kan leksyon, abukudan, dagiti organiko ti panag organisasyon. Anusan na latan, tay pansit,
na. Kakadwa na, nagitipada na, nga awan saad na. Lupay kasta, magustuhan na, ti kumuyog, ti grupo na. Ama ka nagsulisit ken congressman para iti proyekto, ti organisasyon na. Nimet lakayan sit, imikat, akas miyembro ti Farmers Association, anagbali na rubber stamp ti korupsyon. Pirma ditoy, pirma sadyay, tapno adda maala ang mundo, uray awan ti proyekto. Saan akayat nila kay ansit ti malukluko? Amay karyan ti pundo, tunggal at kari dagiti politiko. Nila kay Marcos, nadamag na nga dagpautang ti pundo ti panagmula ti tabako. Isuotin mo na anapan nakipila, tapno maala na ti kwarta pautang da. Ngem saan ngagmulmula nila kay Marcos, gapo tasadot. Kalisuan na nga imula ket kay kamangeg nga kingato ti ramot na. Nila kay ansit ket saan na ammo agmula ti tabako. Gaputa muna aday toy ti magibus kadagiti kayo. Magustuhan na ket di tagmula ti mani. Patani, tugi ken kamuti. Tunggal rabii mangan nila kay ansit ti mani. Kadwa na ti asawa na amahilig met amangan ti tugi. Gapo ti ugali ni Marcos apas pasurot. Saan na napuutan na natinag ti palagog. Gapo ti naparamag abiyag na. Ni Imelda nga asawa na inlako na ti dayaw na. Ni Imelda nakitipon ti balo nga arabo ang makitagdegke ti pagtarakan ti karnero. Kay kapsat na jay Afrika, kinidnap dagiti pirata. Nila kay Marcos Pimmanglaw. Timbrek a para make up tinatay. Kay bileg kinaturay nga ako na, kastunay paggaak na. Tapimbanglaw nila kay Marcos a pasurot na. Nila kay Ansit nagtalinaed a managamiris. Amirisen na pati dagitag sinag nga arbi. Ni asawa na abakit undis. Nagbalinmet ang managamiris. Saan na kaya ti libre apil trip nagspunsuran nila kay Luis? Saan na kaya ti mapanagpasyar ayam ti sunggu ken buaya? Saan na kaya ti street dancing no fiesta? Ikayat na ket mangan ti tugi kadwana ni Ansit amangan met ti mani. Dansit ket undis naragsak da nga gasawa. Kadwada ti anak da iti kalapaw ti ginawa. Nila kay Marcos apas pasurot na ikat ti trabaho na ti punerarya. Gaputay na tayo lakay aminik apan na. Nagbalin mete nakaruprupa ni Aling Junisha. And the winner is Ansit Managamiris.